ake ngibingele imbukelo khona ekhaya bese ngikupha na umkhuleko njengamanje egabeni leJesu umoya ongcwele na umbukelo khona ekhaya ufuna umsebenzi ufuna inhlanhla futhi uzakhe hambe kahle ngaba ibusiness ngaba ngamathenda uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu amandla moya ongcwele wenkazimulo umphakamise inkosi yamakhosi uphathise esikhundleni inkosi yamakhosi avuse umuzwa kubo inkosi yamakhosi athatha amakhosikazi athatha unkosikazi abese uyenda bese lotsholwa bese uyashadwa uNkulunkulu aphathe ngikhulekela umuzi phekela inhlanhla nesithunzi kumuntu okhona ekhaya ungibukela njengamanje ngimthandaza uNkulunkulu aphakade egabeni leJesu makhanye yonke into ehambe kahle ngiyathandaza inkosi yamakhosi nemali ihlale kuphi ezandleni avuleke amaphupho mhlawumbe esithunywa mhlawumbe nedlozi yonke into ihambe kahle egabeni likaJesu usejele aboshwe into engekho bese uyaphuma usibhedlela ogulako bese uyakhululwa uNkulunkulu aphakade bese uyaphila uhlwe inyawo ukhalo isicithe emzimbeni wakhe ikhensa ikhandele ngapheli ngiyelukhulela egameni likaJesu phakade amen. Bukelo khona ekhaya ngale phepho le ngithi gcina ube namandla yazi amandla asekhaya kini yazi idalo ezikuphethe asekhoma makho asekhaya kini mina umthandazi Dlamini hlahla kayiphela ujikelele Dr. Mkhulu ngingomkhulu mina bukelo khona ekhaya ngayiphiwa lento yangena kubina sengiyayithanda futhi ngiyayenjoy umsebenzi wami ngiyawuthanda kakhulu ngiyawenjoy futhi ngiproud ngawo ngiproud ngesinto sami bukelo khona ekhaya inendaba into enziwa ngabanye abantu ngikhulumela bile elabeside ukuthi ngigcinile la ngikhona khona futhi ngiyazithemba futhi ngiyakholwa kule ngikwenzako kuzophumela abantu bazophila bukelo khona ekhaya sekukhona imikhuba ekhona njengamanje umuntu edrobheni yakubingelela sehambile imali yakho bakushaya amasalamisi ima edlozini lakho uzokwazi ukuqine nabantu bezenasalamisi kuwe bakubothi umuntu ostrong akudlalelwa kuwe inkinga ebathi kwenzeke so yini inkinga thina asisazi ukuthi sime kuphi empilweni zethu kuvela lokho siyakufuna kuvela lokho siyakufuna ufuna inyoka ufuna isigubhu ufuna salamisi ufuna ibejiki bukelo khona ekhaya owaphiwa ngabakini ukhomkhulu bebaneyinkomo baneyimbuzi banemfuyo banamakhosikazi banemizi abobukhulu bakudala bathwala bagqole imali engaka basukeyisini bebayazi into abayifuneka empilweni zabo bebakwazi ukubeka imali bebakwazi abakwenzako bebakwazi ukuphahla bebakwazi ukukhuluma namadlozi namhlanje sikwazi ukukhuluma namadlozi ngoba emakhaya sifake inyoka sifaka lokho nalokho yebo kulungile if kukuvuma wena okuvumayo akukuvume but wena omunye uyikopi into emnye umuntu njengambukelo khona ekhaya sembena impepho lalikhandlela ekhadi iwasho yawuthinta ukuthi umuntu esamsandla mina ngibishop ebandleni lami bishop Dlamini umthandazi ngisepetitive njengamanje ebandleni lami but sengikhona eGoli losedville khona kuphi eSwazini bukelo khona ekhaya ngimthandazi ngisebenza kakhulu ngamaso uNkulunkulu anibusise ngiyanithanda God bless you.